kamu matra. Dari tebay. Dua dah, Mak. Iya, iya. Horas. Asa sarewita. Dia. Baru bere. Terus pergi sama dia. Oh. Baru bere dulu nama. Baca dulu baca. Bunga. Asa mulai kami membuat nih bulan nami di persaur maguau ni amanannya. Alun dalam maguau dua mata nomor 2 di bawah. Mau lihat dengan profesi nami kenalo. Jadi alun dalam dua mata nomor 2 di bawah. Alun dalam maguau buka olahraga. Kalian lalu. Maya dengan apa yang lalu, dulu dalam kapal raja Nabi lalu dalam menuju salah ilok punah binabar diri. Mau ya teman, baik dalam godam sobaya sama sorba. Asa usap rami, raja Nabi nami.
din kami nagkamuman ko sumba-sumba. Kudang sumba-sumbay. Sumbahan yung mga na.
Songono mata riwat jujur ngolu ni ima opung kepindoli. Ia opung nami namar goar opung sumongga anakna opat. Opung nami nomor sada ima opung sitahan hasibuan namangalap boru nirajai boru manurung. Sian Sibutuon. Opung nami nomor 2 ima opung sau. Opung nami nomor 3 ima namar goar opung sitoko. Nomor 4 ima opung nami namar goar opung Berliana. Ia opung sitahan hasibuan anakna opat. Naparjolo ima opu si purba hasibuan mangalap boru nirajai boru manuru. Opu nami nomor 2 ima opu si tua hasibuan na mangalap boru nirajai boru si torus. Opu nami nomor 3 ima opung si ujuan hasibuan na mangalap boru nirajai boru manuru. Opung nami nomor 4 ima opu Berliana hasibuan nama alap boru rajai boru saragi. Opung nami opu si purba hasibuan anakna 2. Opung nami naparjolo ima opung si bungaran nama alap boru rajai boru manuru. Opung nami nomor 2 ima opu si mangatas nama halap boru rajai boru manuru. Ia opung nami namar goar opung mangatas hasibuan nama halap boru rajai anak na 5 gawat boruna 4. Ia opung nami anak na 5 opung nami naparjolo ima opung pantas hasibuan nama halap boru nirajai boru butar-butar. Opung nami nomor 2 opung marnala hasibuan nama halap boru nirajai boru manuru. Opung nami nomor 3 ima opung rispet hasibuan nama halap boru nirajai boru butar-butar. Opung nami nomor 3 ima opung tinggi hasibuan nama halap boru nirajai boru manuru. Opung nami nomor 5 ima opung nian hasibuan nama alap boru nirajai boru sirai. Yanggo na boru nami na opati sehat donasida jala partikianon barita gabi barita ras nirohado yanggo boru ni opung nami na opati. Ia opung nami namar goa opung lispet hasibuan nama halap boru nirajai boru butar-butar anakna 4. Opung nami naparjolo ima opung rotua hasibuan nama halap boru nirajai boru siagian. Opung nami nomor 2 ima opung kepin hasibuan nama halap boru nirajai boru si hobing. Ima na postang na kapado-pado pitikion. Opung nami nomor 3 ima amadedi hasibuan na mangalap boru nirajai boru siagian. Nomor 4 ima ama indri hasibuan na mangarap boru nirajai boru sidabutar. Amang rajai nang sori pada yang go amanata pado-pado pon ima namar goar opung kepin hasibuan nama ngalap boru rajai boru si hobing. Sada anak 2 boru. Anak mai namar goar amani kepin hasibuan nama ngalap boru nirajai boru si bolon. Anakna 2. Boru ni nomor 2 boru hasibuan ima naik Kristin upa utahami mai do anak ni amang boru nami
rajai butar-butar. Boru nomor tolu ima, boru nami nairian, hupa-hutahami mai tu anak ni amang boru nami rajai tapu bolon, anak nasada. Jadi pengumuman sudah paparan di damang nasaur matuaon ima anak sada baru main sada boru dua hela dua paho pusan anak dua paho pusa boru opat. Pengumuman sudah paparan di damang nasaur matuaon 12 hala. Ia amanami nata padu-padu napostang ditongani bagasta tubuh di tanggal 24 bulan 5 tahun 1970 marhasohotan tu anak ni rajai tu baru dirajai ima tanggal 23 bulan 4 tahun 1970 marujungolu manang moting damang namion ima hari Selasa tanggal 3 bulan 10 2027 amang raja inang sori pada tarumo bidihamu horong ni tulang nami dohot hula-hula nami saluhukna somoni majo jujur molu taringo damang nasaur matuaon sidok boti mahami amang raja nang sori pada mangido hami gomos tua mata raja yang atas sori pada tarumo bidihamu tulang nami rajai butar-butar hula-hula nami rajai si hoping anggia matulang raja bolon tangiang munai dikudi ni aman namion sahat matuhami panggabean nakok maparorasan ditabay manihami poparang idamangon anggiat asa dapot somon hatan na tua-tua asa dumani 10 pitu dumani 10 anu asa tudia pehami mangalaka satu sima dapotan parsaulian somoni majo jujur ngolu sahat manita sarukna tu panggabean sahat matu parorasan jalahok ma diramoti Tuhan sidoko dimahami madrongan maulate. Saur badua apalagi beri juga itu asal orang batok sok kata ini dua asal tiba batu di rumah tiba batok batu somo gagal beri kon gagal batok akan pernah akan poso asal tiba kok igolba pasaron oda prima todi di pepara di rekon lucu-lucu mah apa pengobal saat satu solo mah sah matu botian
Satu rokok kalaki di bawah keputusan kita maaf ada udi do akar dengan putih mata kaya tetap. Ingat sama tuh dong waktu gunanya. Di naum ni iramau ti hitam marpumu dito kuguni alamanon. Ima di nama mulahun ada par saur madon ni leku kuduli, opuke binduli. Jadi di hamuna selalu na pinopar ni lekon. Soni nang pinopar ni leko pro 2. Di pudian ni leko na burjon sadar maruh hamuna. Dina badalani hari-hari bulunguna. Martangnya kamu tutuhani asa tokong di pasu-pasu ak kaulong muna tu arang mangimu. Soni manang diho itu. Margugo mau itu. Di panaring nilayon. Unang desa iba ingot-ingot akka nasalpui. Na di tanggal tuli nung masidung na nung agok hari-hari ni lekon olah ni 57 tahun mah di pasatuan mengului mana di pertinyon alani sama-sama holsom ni rawatai holsom mulai itu jahoba asa toktong di ramo di hamuna aduh halu kema tugu-tugu ni lobu atau rati di tugu-tugu ni horbo saur madua itu ibadari ngilekon pasu-pasu itu hatta mahu satu nomor ni satu nomor nono di hamuna angka bebera nami balita mabagabi tumudah si taduan hari muna do horak jelagawi kalau dekat kamu masih paulu siap tulang kudamna itu lebar Jari kan nabi jari. saya main non dulu tubuh ni lekon risma sadabi Jari. Pinopor dulu baru bau pusi anak-anak bau pusi buru Jari. baru lekon namar hamarangi do ibu tona Jari. setelah Raju.
dihamuna ng hita sa bunga. Lima, nang matulunok, imala minakanan o pukibi sa tumatongan di anak init na bumuna, dalalong nga karmadok apala di sityo. So, isang lilo, di ang mga siyon, pakas doon at ino, dinasahan kami, las ibo inakado at ka, may naman ludok, manang wasi pa di konti, asa maludungan at dihamuna ng pagabiyon, maludo ng kasangapot, tupagon niya mata na magtuwa dia mo, lumobi ng ipinopanilay namin, apala na sa mga tuwa. Lolo na yung mga talaga dua asawa prima itong pagkibaw-baw pasalungan, prima to dito na papanilay ng mo. Saya jadi bataman yang makabas sa botan. Saya may muse tu ibebere nami na mangalap magata pugulo. Gabi raja na ito. Sada mamuse tu pahopu sian anak. 4. Sada mamuse tu pahopu sia guru. 5. Sada tu namar hamarangi. Lain kami namar hamarangi. Ono. Sada mai tu naboruna. 7. Sada mai tu paniroi ulaut di bagasan sadario. Gabi raja horas mau lihat di hamu hula-hula nani raja Ethiopia. Mau lihat. Jadi kalau aku sekali Iende horo
Ino. lima di pasar motor ni abang baru nami las kalau abang baru deh Ya, biar aja nah satu orang nami masa menduk dan kedua asa balida main apa kabe temu dalam sita dua ari muna lo gabe abang baru nami nama nami ala takas tu ida yang marsi kau lo Manurung dot siap na bulan aman manurung asa mangarani hamu raja nami raja bodoh Solina siap kami kembara mula marga hasibuan
Barabogon. Dia siang bona tulang tolu lebar ma. Ya, Siang betul lagi. bona niari tolu lebar ma. Ya, betul nami. Dari patorangon nami ma dia hasatanna. Jadi sentami joni.
Ujung-ujung mau kapangamuan. Matuju Raja Bulung. Kami si Beriton. Kami kami nakai kalau tulang musdi. Sehat kami sehat dong sumpah kami. Soalnya mah ada siap kami sirait. Mana kali kalau bir matok ini kawan-kawan pacaran. Bir matok di mana saya lucu mah angka bangkuan. Kami tolong nabi dah bangkulu. Di luar kami mah ulos. Tulung iman atatai sudah ulari. Gabe Raja Nami. Jadi habi anak. Empat orang kami mah Gabe Raja Bulung. Saya mai tu amang bulu nami dok inoparna. Puluh dua. Gabe. Saya mah tu anaknya bulu nami nang sorong dok bulu na. Gabe. Saya mah pangkulan tu dok busri. Gabe mau lihat Raja Nami. Yung sa konibe ulos na buhay tar pasakan kamu. Nasa marwang mo lang bulu. Gabe. Jadi Orang nagawi may ita dito ako oras untuk Pak Ulung dirawat adat pas-pason dia bertena bertua di batang. Matuju Raja Bulung. Isot jom do kami hula-hula muna nawar-nawaran ni siagian lima hula-hula ni sama Dedi. Dirokod do muna roh kami mengadopi marhite dinaung jumolo sa umatua lain namin Opu Christine Opu Kevin Doli Laburjor. Jadi di saat tadi itu di alaman no namang boru di bawah kami do namar ludu asal giat tu lamar ludu bangga biak parhorasan dihamusan untuk paran namang boru nabi dohonon nabi ma songon hata di perbuebir nabi don nabi asapir matongkok di baul-baul patcalongan bir mato dini hamusa lutuk paran yang buru nami luju-luju ma nang akapangomoan Matuju. marakuk ma dohot ulus herbang nanay si pasaton nami tuhamu kumparan yang buru nami hompartu dari buhul muna tulung-bulung jongok pator dini ulus nanay si pasaton nami Tuhamu kumparan yang memburu nami niati rohan nami ris Tuhamu urusan nami